Ndagusuje kandi ngo haye ikaze kuri Yep Media. Nge nitwa Tinsanze nje kukugezaho imyanzuro y'inama idasanzwe ihuriweho n'abayobozi b'ibihugu ndetse n'abahagarariye za guverinoma z'imiryango ya EAC ndetse n'umuryango wa SADC yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania kuri uyu wa gatandatu tariki ya 8 Gashyantare 2025. Ni inama ihuriweho n'abakuru b'ibihugu rero ndetse na za guverinoma nk'uko maze kubikubwira b'imiryango ya Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'umuryango wa Afurika y'Epfo. Ni inama yiswe inama ihuriweho cyangwa se inama idasanzwe yateraniye Dar es Salaam muri Repubulika y'Ubumwe ya Tanzania ni kuri uyu nyine wa gatandatu nabikubwiye. Ni inama yigaga kandi ku kibazo cy'umutekano komeje kuba gateranzamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa DRC. Iyi nama yitabiriwe n'abayobozi bakurikira. Ni inama yitabiriwe na nyakubahwa Dr. William Samoei Ruto, perezida wa Repubulika ya Kenya, kandi akaba hagarariye nyine n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri iki gihe nka chairman. Ni inama kandi yitabiriwe na Dr. Emmerson Dumbozo Mnangagwa, perezida wa Repubulika ya Zimbabwe, akaba nanone ari perezida wa Afurika y'Amajyepfo cyangwa se w'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Iyi nama kandi yahurije hamwe abakuru b'ibihugu ndetse n'abahagarariye abaperezida cyangwa se abakuru b'ibihugu na za guverinoma zabo bakurikira. Iyi nama yitabiriwe muri rusange nk'uko dutangiye nyine n'abaperezida. Ni perezida wa Repubulika ya Kenya Dr. William Samoei Ruto, yitabiriwe kandi na perezida wa Repubulika ya Zimbabwe Dr. Emmerson Dumbozo Mnangagwa, yitabiriwe kandi na nyakubahwa perezida wa Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni inama kandi yitabiriwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni inama kandi yitabiriwe na nyakubahwa perezida wa Afurika y'Epfo Matabele Cyril Ramaphosa. Ni inama kandi yitabiriwe na perezida wa Repubulika ya Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Ni inama kandi yitabiriwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni inama kandi yitabiriwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ni inama kandi yitabiriwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Zambia Hakainde Hichilema. Ni inama kandi yitabiriwe n'abahagarariye abakuru b'ibihugu byabo cyangwa se za guverinoma zabo. Muri aba ngaba wa 10 harimo Lieutenant General Gervais Ndirakobucha, minisitiri w'intebe w'u Burundi, akaba yarahagarariye perezida wa Repubulika y'u Burundi. Ni inama kandi yitabiriwe na nyakubahwa Ambasaderi Tete Antonio, akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Angola, akaba yarahagarariye perezida Joao Manuel Gonçalves Lorenzo, perezida nyine wa Repubulika ya Angola. Ni inama kandi yitabiriwe na Nancy Gaditambo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga uhagarariye perezida Lazarus Msikati Chakwera, akaba ari perezida nyine wa Malawi. Ni inama kandi yitabiriwe na nyakubahwa Deng Aror Kul, minisitiri w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba uhagarariye nyakubahwa perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir Mayardit. Ndetse ni inama kandi yitabiriwe na nyakubahwa Lieutenant General Rara Monja Delphine Sahivero, minisitiri w'ingabo uhagarariye nyakubahwa perezida Andry Rajoelina, perezida wa Repubulika ya Madagascar. Imyanzuro ndetse n'ibyemezo byafatiwe muri iyi nama ni ibingibi bikurikira ugende no kubiganiro byaganiriweho. Inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC bemeje imyanzuro ikurikira. Umwanzuro wa mbere, hemejwe ishingiro ryo gutangiza inama ihuriweho n'abakuru b'ibihugu kandi ikayitabirwa na perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika nyakubahwa Musa Faki Mohamed. Umwanzuro wa kabiri, nuwemeza umunyamabanga nshingwabikorwa wa SADC nyakubahwa Elias Magosi n'umunyamabanga mukuru wa EAC nyakubahwa Veronica M Nduva nabo bitabiriye inama. Umwanzuro wa gatatu, nuwemeje inama ihuriweho hamwe yibukije ko inama ya EAC ndetse na SADC yabaye tariki ya 29 ndetse na 31 Mutarama 2025 yasabye ko habaho inama yihutirwa yo kuganira kuri iki kibazo by'umutekano muke ugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama ku mwanzuro wa kane kandi yemeje inama kwihuriyeho yagaragaje impungenge z'umutekano muke w'Uburasirazuba bwa Kongo bigatuma nyine abantu bahasiga ubuzima, ikibazo cy'ubutabazi n'imibereho y'abahatuye cyane cyane ku bagore n'abana bikajya mu kaga. Umwanzuro wa gatanu, inama ihuriweho yihanganishije imiryango y'ababuriye ababo mu bitero biherutse kandi yifuriza abakomerekeye gukira vuba nyine. Umwanzuro wa gatandatu, inama ihuriweho kandi yamaganye ibitero byibasiye abari mu butumwa bwa diplomasi ndetse na za ambasade
ambasade z'abakozi bayo i Kinshasa, inasaba leta ya Kongo kurinda ubuzima n'umutungo no kubahiriza umutekano wari mu butumwa bw'amahoro muri RDC nka MONUSCO. Ku mwanzuro wa karindwi, inama yategetse ibi bikurikira: icya mbere ni uguhagarika imirwano ku mpande zose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri ni ukugarura ibikorwa remezo by'ingenzi n'inzira zinyurwamo n'ibicuruzwa n'ibiribwa ndetse n'ibindi bintu by'ingenzi kugira ngo ubufasha bw'ikiremwa muntu bwubahirizwe kandi bikorwe bwangu. Icya gatatu ni ugukemura aya makimbirane mu mahoro binyuze mu nzira y'ibiganiro byafatiwe imyanzuro nk'iyi Rwanda muri Angola ndetse na Nairobi muri Kenya. Umwanzuro wa munani, inama kandi yongeye gushimangira ko ubufatanye bwa diplomasi na politike ari wo buryo bwa mbere bwo gukemura ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwanzuro wa 9, inama y'abakuru b'ibihugu yasabye abayobozi b'ingabo z'ibihugu biri mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'umuryango wa Afurika y'Epfo guhura mu minsi itarenze 5 guhera igihe imyanzuro y'inama yateranye uyu munsi itangarijwe kugira ngo batange ibyifuzo bya tekinike n'ibisubizo kuri ibi bikurikira: icya mbere ni ugushyira mu bikorwa ihagarikwa ry'imirwano ako kanya. Icya kabiri ni ugutegura uburyo bwihuse bwo gutanga ubufasha ubagezweho ingaruka z'intambara ndetse yewe n'inzirakarengane zahohotewe hagamijwe kwita ku busugire bw'ikiremwa muntu. Icya gatatu ni ugushimangira ko kongera imbaraga n'umutekano muri Goma cyangwa se mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo ndetse yewe n'inkengero z'ako gace. Icya kane ni ugufungura inzira cyangwa se imihanda nyamukuru ikoreshwa nyine mu bucuruzi nk'umuhanda wa Goma Sake Bukavu, umuhanda wa Goma Kibumba Rumangabo ndetse n'indi mihanda n'ibindi bice. Icya kane ni ugufungura ako kanya ikibuga cy'indege cya Goma ubu kigaruriwe n'umutwe wa M23. Inama kandi banzuye ko mu bibi ngibi mu minsi 30 abaminisitiri bahagarariye ibi bihugu bazahurira nyine mu nama baganire kuri raporo izaba yakozwe n'abagaba bakuru b'ingabo, nkuko nyine bazahura mbere y'iminsi 5 cyangwa se mu minsi 5 nyuma y'uko iyi nama y'abakuru b'ibihugu iteranye. Kuri icyo gihe hakazarebwa n'abaminisitiri ku bijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano n'ubushotoranyi hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo. Abakuru b'ibihugu bagaragaje ko bashyigikiye ibiganiro bya Nairobi muri Kenya ndetse n'ibiganiro by'i Rwanda muri Angola nk'inzira zakemurirwamo amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Basabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuganira ku mpande zishyamiranyije iyo ubwayo ndetse na M23. Umwanzuro wa 10 iyi nama yemeje kandi yongeye gushimangira akamaro k'ibiganiro bya Rwanda ndetse yewe n'ibiganiro by'i Nairobi. Wafashe kandi umwanzuro wo kwihuza kw'ibiganiro bya Rwanda ndetse na Nairobi kugira ngo byuzuzanye haboneke igisubizo cy'ikibazo kandi igisubizo kirambye. Umwanzuro wa 11, inama ihuriweho y'izi leta yasabye ko hasubukurwa imishyikirano n'abafatanyabikorwa bose barimo n'abaterankunga ba leta ndetse n'abatarabi igihugu harimo M23 mu biganiro nyine na gahunda y'u Rwanda ndetse na Nairobi. Umwanzuro wa 12, inama ihuriweho na za leta yasabye ko hakurwaho umutwe w'iterabwoba ugasenywa witwa FDLR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagendewe ku masezerano cyangwa se ibyavugiye mu masezerano yashyiriweho umukono i Rwanda muri Angola. Umwanzuro wa 13, inama ihuriweho na za leta yategetse ko hashyirwaho ihuriro ry'abantu mu buryo bwa tekinike kugira ngo bakurikirane ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo by'inama yabaye kuri uyu wa 6 tariki ya 8 z'ukwa 2 2025. Umwanzuro wa 14, inama yategetse ko ingabo zose z'amahanga zihita ziva muri Kongo kandi bigakorwa ako kanya. Umwanzuro wa 15, inama ihuriweho n'ibihugu yongeye gushimangira ko ishyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubijyanye no kurinda ubwigenge bwayo ndetse yewe n'ubusugire bw'igihugu ndetse n'ibice by'igihugu. Umwanzuro wa 16, inama yemeje ko inama ihuriweho nk'iyi izajya iba nibura rimwe mu mwaka cyangwa se igihe cyose bibaye ngombwa. Umwanzuro wa 17, inama ihuriweho n'ibihugu yashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania Dr. Samia Suluhu we n'igihugu cye kuba barakiriye iyi nama. Inama ihuriweho kandi yashimiye abanyamabanga ba EAC ndetse na SADC ku mirimo yabo ndetse n'imyiteguro byajeje ku kuba kw'iyi nama. Ni inama yabereye i Dar es Salaam muri Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania, ikaba ari imyanzuro yasinyweho kuri uyu wa 8 Gashyantare 2025. Mu bindi nongere nkwibutse ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akimara kuva muri iyo nama yashyize ubutumwa ku mbuga ze nkoranyambaga zirimo Facebook mu magambo akurikira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagize ati: Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntishobora kuducecekesha mu gihe hari ibibazo by'umutekano bibangamiye igihugu cyacu. Nta muntu n'umwe uzaducecekesha. Twamaze igihe kinini twinginga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bayo, twagaragaje ibibazo, twasabye RDC kubikemura
barabyanze. Ntituzagire indi nama imeze nk'izo twagize. Mugomba guha abantu uburenganzira bwabo, mugatera intambwe hanyuma mugakemura ikibazo. Iyi ntambara yatangijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi nta kintu na kimwe cyaturutse mu Rwanda. Twarayikorejwe, dusabwa kuyigira iyacu. Ntabwo bishoboka. Reka dukoreshe iyi nama mu buryo buzirikana ibyo bibazo byose kandi nyine butanga igisubizo kirambye. Nkwibutse ko iyi nama yateranye nyuma y'uko nyine Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Goma, Kivu nyine y'amajyaruguru. Agace ka Goma ubu ngubu kamaze kwigarurirwa ku itariki 27 n'umutwe wa M23 uhora ushyamiranye na leta ya Kongo. Aba barwanira kwishyira ndetse n'uburenganzira bwabo. Leta ya Kongo ihora ihakana ko ari abaturage bayo, ikima amatwi ndetse n'abayibwira yuko ari abaturage bahanira uburenganzira bwabo ko kandi bari ku butaka bwayo. Leta ya Kongo yakomeje kugaragaza yuko idashyigikiye ibijyanye no kuganira na M23, bakicara mu biganiro kandi bagakurikiza iby'amasezerano basinyanye atandukanye yemeje. Ibi ngibi byagiye bizamura umwuka utari mwiza hagati y'iki gihugu ndetse n'uyu mutwe, ku buryo rwose ubu ngubu intambara ikomeje kandi ikomeje kubica bigacika. Reka nkubwire yuko ngushimiye kandi nkusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye umenya amakuru nyine agezweho kandi yihutirwa muri kanya ducisha hano kuri Yep Media cyangwa se Yep TV RDA. Urakoze cyane. Nge nitwa Tiyunsanze. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media. Nge nitwa Tiyunsanze. Ciao ciao nakagaruka.